E whaatalo whatu talafola Radio Samoa le nei tai au, ma lole soifua manuia o simele whaafonga o talo le tai au. Ua saula whaatanunga mai le whailau tūsi o matanga luenga wa o ngai whaawa peona maloloa o ngā mole nei vaiaso, se I whaatoa e le aso lua o le vaiaso fou. A o tū maupea pata ingo timunga mamafa a toa I malitelo a wala toi whaalileia o na o lolo ngai au kilani. Na mua isa wai malitalo sanga le National Emergency Management Agency, ia tuititia te avale fewa ai a o whaia ngā luenga toi whaalileia. Na sa wai loa mali whaai unga le whailau tūsi le fiafia na nafi moa o ngā uma, e au fiai ma o ngā amata whaape University to tono au kilani, sau mai Wellsford se ia pa ia puki koe, o le a tāpuni a pea o ngā mole vaiaso a toa le nei. O lo tu mai fo ilawa noe ma whaiai o na whaia o ngā online. Peitai, e maue tala fo le to a telewa o ngā ilo o whaia nia o ngā online. O se whaasilisilangana tuwai o na sawitua, ma e ai nisi o pule ngai le I fia iai o na ua uma na tapena uma mole a eo whanau I le so, whaapea nisi o a o ngana fua mua tai au. Na muli toi whaatu esel matanga luenga wa onga, ia onga ona ole awala na sa wailu whaasilisilanga, lea ele ilongo ina sa o pule nga wa onga. Aina whaatu ai loa I tala a ofisa whaasalalau. Mai le pulenga na mafua lea ila whaale tono masini tau tekonolosi. Ale matanga luenga na le mawhaiai o na lafo ni emaili ma o loo sue ina nei. Ele I atoa se vaiaso talo na palemia Chris Hipkins ai ua se e malia mai ai iluma le va au le leiba. O le whai unga leo ua I palota le One News Canter Public Poll talo na palemia Chris Hipkins ma whaatu ato e maua lea le leiba. O se maualunga whaapea talo mai Januari o le tausanga talo ai. 5% whaopopo mo le leiba, ma o le osau whai ai nei le maualunga e tolo se 10%, a whaaliliwi no fua le mauta. E tūsale ma le wha se 10 no fua. Lona lua atu I le National e tolo se 7%, Actor se 10%, Green e 7%, ma le New Zealand First e 2%. Tu mai le fesili po ai o le palemia ma le taita I le National Christopher Luxon, e mana na o iei tangata e vea mapalemia, o Hipkins e 2% na ia mawaina, a o Luxon e na o le 2%. Mai le palemia faua ni usila, o se whaamalo si au ia te ia le whai unga le palota peitai, e te le lava ngā luenga e te tau na whai. O le palota whaapolo kikile nei na whai mai le aso lulu le vaiaso tālu ai se ia o mai le aso sā whaatu a umatu, le ana fesilinga I tangata palota anga waa, e tasi le afe ma le toa valu. A o iai pea au kilani lana polo a inga o whaalawalawe whaafua sei, o se oto o tonga le nei o asia singa ma reporti wa iai. O le reporti ma le Civil Defence le tu la tālu ai. O lo tu mau pea lapata inga mo tangata au kilani a whaale tonu le tau I tono le 2.5 tu la o mua. Ma e tatau na tāpea na mo isi lo longa o lo oanga I mai. E le ngata au kilani a whaapea Northland ma Coromandel. Ma o Coromandel ma Northland o le afo iwa lapata I timunga ma mafa ma whaititili ma lolosi. O sa wei fo I malapata inga I tangata whewa I au kilani e tāpea na I ono a fia le Humber Bridge le awoli nei ona o savili ma lolosi. Ai ia sia singa wana nafi e silia ma le fitus valu fale wale ma whai ona toi no fo ia po ua rate stickers. Tolo se lau se fulu iwa fale wa pipi e le sticker lanu sama. Ma le isi la talata I le wha se lau o fale wa sticker lanu pae. 5 afe mo na tupu fale whaale angaina. Fai tau se lau ta avale tatoso e se maina ma mau o no lolonga, ma o le telo ia ta avale o whaale angaina le vai. O le so ua toea e ngā luenga mo le to a tele le mai ai le long weekend, ma ua sau le fautuanga e ngā lulu e mai le fale pe a ma fai. O le ua sau fo e ma le isi lapata inga I lalo le moli lanu mumu mai le so, ma ua toe lapata I ai le a fio fe malanga inga whaapea le tele o le la auto ulu e a fia ai a wala. O le malai waalele whaavau malo whaapea whiawa inga I tatonu lava I o New Zealand. O le ua toe tatala pe ta e o tau whaasoa lava avanua o le to a tele na a fia whai ngā malanga. Ona o le tāpuni o le malai waalele whaavau malo. Mō tangata o lo nofo I nofuanga sulu whai wa tapena e valus fululua I lātou na iei nofuanga I tolu ana poe pe ona whaamaunia mai I le reporte o le tai au nei. Matala muli, ua le ai mai la pule nu o au kilani I tala wa tatau ona whaamawai. O le wasilia ma le 5 afe saini o le petition na tuu whaatasia nisi o tangata au kilani. Ona o le fia le tuwai o natali mai o le pule nu Wayne Brown I le taimi na ti ngai nailo na ai I le aso wharei le tāluai. I sa Natalia na nafi, sau no Brown na tō fia ia tangata au kilani e whaale leia mea u whaale angaina, ma ele whaamawai. O se tasi o taita I longa le community ana ngā luenga whesoa soani o Dave le tele,
o le fo ina sauno fa la wait le na nafi wa tatau na Alu Brown a o te e nai lai le pule nu le talo sanga ua folasia na ia tautino ana nafi e le i le leilo na tali mai fa apea lona ofisa i le pole aso faraile. Tala nao le nei tai au, manuia le nei aso.